Salama be. Maro zany gny zaza amizao mandefa message amina tena enthousiaste amle manao maramila, manao hiditsy amignatina force raiky zany. De ana manokana misy karazana raha zany amle asa sy azo afiny, sy azo afiny le zaza, sy azo afiny gny ray aman-dreniny zaza satria sy de tena resahin'olo le raha. De mety gaga nareo ino mahatonga ana mizaka an'izay satria ny raha fiditegna mbo zaza fahatandorategna zany mila fantatsitegna ny conséquence afara ao, ny conséquence derrière zany. Fa io raha io sy mora, so nareo mieritseritsy hoe le manao maramila mora, fa sy mora misy le manao maramila. Ary ny conséquence ny raha ataonao zany sy voacontrôlenao misy. De nofa nareo zany miditry am armée française mandalo psychologue nareo, fa sy approfondi afantaranareo nareo sy misy aretigny mentale na sy suicidaire na ny état mentalinao, ny état psychologiquenao hetendreo. Fa manahaka ana amin'ny tany niasako mandalo psychologue anao 2 na 3 arakaraky ny entretien-nao zany. De zerendreo aby mikasiky ny passé-nao, ny choc émotionnel nanagnanao taminao mbo zaza, ny fomba fiaignanao, ary tianao fantatsy anao na fragile mentalement na sy mentalement. De tamin'ny unité niasako zany ny sélection nay sy voatery physique, fa misy olo zany tena mipassé an'le sélection physique fa sy resindreo satria psychologiquement le olo malemy. De mitiaky zakanareo zany misy gn'atao hoe SPT, syndrome post-traumatique. Ny dikan'io syndrome post-traumatique zany io aretigny azo nofa vita gny service. Sy voatery tout le monde mahazo an'io fa arakaraky ny raha nataonao. No anao miasa manao comptable, manao cuisinier, manao asa sy de tena en première ligne loatsy sarotsy be gnahazo anao anazy. Fa no anao combattant ho an'le zaza tianao combattant, mafy be io raha io. De za moa zany nivoa narary zao mandritra ny 3 taogno, 4 taogno io, raha io sy mety sitraky sasy fa hanao migérer anazy zany. Gn'anahy zany antoko miasa gn'anahy zay gny saboko azy miaraky manao sport zay ataoko tavanareo na manao sport be zany. Fa sy azoko afinanareo zany raha io satria ny conséquence ny tena maro be. Zaho amin'ny carrièrako mety fa misy olo 2 haiko maty mamono tegna, namako na entourage-ko tratry le syndrome post-traumatique satria sy haindreo micanaliser migérer an'le raha, ary tena mafy io psychologiquement parlant zany mafy. De tam'izany pody a Madagasikara, alohan'izany décidé ny pody a Madagasikara nandehandevigny zay ndraiky, zay miaraka namako regny, nisy namako zay maty indriny de nandevigny zay. De izahay amle fandevegna olo 5, imaginevonareo olo 5 zay mandevogny olo raiky. Dikan'izay zany le fahafatesana amin'ny firenena vazagny fa mandeha entreprise aby manao anazy, mibatagny faty, manao ny fomba agnaty frigidaire. De naria zany le endriny namako. De tonga saina tam'izay hoe sy aty gny tiako hivitany fiaignako satria sy miady amle toesaiko zany le raha, sy hadiso andreo fa zay le société iagnana, tout le monde miasa, tout le monde manao raha atao. De ny fanipody a Madagasikara tamy 2019 nandehandevina an'izay nandehandevina an-tantiniko zay zaho ta Manambaro. De ta Manambaro ta Lokaro. De mihady lavaky zay miaraka amy cousin ko regny zay. De sisy miremarqué am'izay mihady lavaky fa zaho tomagny. De ataondreo tomagny zany zaho hoe tantiniko maty. Za nalahelo maty tantiniko, ezoky mamako maty malahelo, fa za sy zay zany nampiraraky lamasiko fa nahasiaro gny raha nataoko de hazavako nareo. Izahay manao mission za nanao 2 tours en Afghanistan.
de isan-kerinandro en Afghanistan misy raha zay atao hoe weekly cérémonie. Weekly cérémonie io zany agnomeza voninahitra ny maty. Isan'andro zany misy olo maty avao isan'andro agnatin'ny herinandro raiky. De à la fin de la semaine mety 30, mety 50, mety 70, mety 100, mety 10. Fa toujours misy maty isan'andro. Na io français na américain na tena maro zany américain miaraka afghan zany tena maro. De zaho amizay zany manao mission tamin'ny Afghanistan zany manao mission roa zaho. Raiky mission formation nataoko, nandeha manao formation na contact zay force spéciale afghane de miaraka mandeha manao mission amindreo. Zaho tsy tantarany raha ataonay satria tsy zay ny but. De miverigna am'le deuxième mission nataonay zany ny unité ko zany manao mission de protection na VIP. Donc VIP français zany, na io politicien na io maramila zay manao mission en Afghanistan zay managny unité nay zay managny équipe exprès manao protection ndreo zay. Zay misy en civil, misy zay en manao tenue maramila arakaraky ny tany mandehanay. De ndraiky amizay nandeha nanao mission zay handeha hanao weekly cérémonie zany handevigny olo. De zaho ambony tafo zao tagny basiko. De ambany eo le avion mangalaky an'le razagny zany. Tamizay nahitako ny razagny olo efatra amby 3 ndraiky mandeha miditsy agnaty avion maty turc. De zako anareo amizay hoe le maha grave an'le psychologie n'le raha. Tonga saina zany zaho hoe ty asa ataoko ty zany ty hafarany ary no zaho maty ty matimaty fahatany. Merci ny ray aman-dreny, merci ny zoky, merci ny zanaky tegna mananjanaky. De ny état d'esprit zany sy mitovy misy nofa anao mipody an-tanàna. Zay mahatonga anao zako ndraiky za somary namagna satria ny toesaiky sy mitovy amy toesain'olo. De nody an-tanàna zaho de tomagny isan'andro. Zay tsy fantasy novadiko nagnino anao. Sy zakanao zany mahita vatapaty efatra amby 30 zany mafy be, tena mafy be. De ny état d'esprit nao zany fagnahinao zany sy mitovy nofa anao mody an-tragno. Simba, zay tiako zakana. Zay mahatonga anao mizaka anareo mitandrema amin'ny raha ataonareo, fidiotra ny raha ataonareo, fa sy zay raha aby ny soa atao. Za moa zany tsy havandy aminareo mikasika an'izay raha. De nanao mission koa zaho tany Syrie tany. Zay manao contre terrorisme zany. De tany koa nahitako hoe misy olo maty de tavelo eo ny vatany. De agnaty lohako zaho te handevigny. Nefa ny namako zany vazaha, déjà ero vazaha sy agnatin'ny fagnaindreo trop le raha. En plus n'izay reo mety ataondreo sagna koa raha be ty olo miady amitsika tokoa halevy koa. Nefa maha malagasy anazy zany sy mety ny toesaiky mihitsy zany fatin'olo eo de sy alevinao zany. Nefa sy nalevinay le raha. Io aby zany naratrapy anany fa niala maramila zao. De tiako zakanareo zandry miteno anahy io. Sy mora io asa io. Tandremanareo zay manao an'io asa io. Ny conséquences ny tena grave. Maro namako namono tegna nefa za fa misy namako maty. Ndrigna namako maty zany mbo sy perturbe anahy fa le fitambatambaran'le raha zany grave. Donc gn'anazoko anareo no nareo te hiditsy maramila mieritsereta soa. Fa sy question na fidira maramila avao le raha. Fa maro gny raha derrière. Donc conseil-ko mieritsereta aloha nanao maramila ary tandremo manao raha sy mety amin'ny eritseritsinao. Zay agnaty zako anareo androany. Merci.